96.9 FM Wadama na ewie kase no ne sentene gigim wobono ene afomantem ne mo sa wobono Eastia Sompa 90.7 susu kremo na santimantem ne mpota mu nyina Sompa 93.1 FM ekuta yemu a ewie kase eja enye moti aduosonso ntipene sasabonsam ba ko a wobu achachanti fiti ye no a na amanfo nyina egi asom ensabede oso na poso nie ya tese Ghana adwumayefo e de one ne ekwa mampeni na nadodanko akufado so mo pension sika no a wo mo ka no watwi nani wo mo ka no watwi nani no wo mo ma no one ne twato wo mo do mo nkuku no mo kaka nyina begu fom akwa akotena fie abroso a me na asantemantemu ECG adwumekuo no so na de to dwatrosa asantemantemu so for you was Simon or Semensa omia chepa efiniche abuzafo enra ebeto dwase train no a wo man Ghana yakwa akoto no foforo free Poland abonten so abegu o mayimu a enra no mo hyase aso ahwese ebetima ye adwuma se ntimi nya adwuma no yese kwabrani bi ekotabiri ne ka edikosi train ne kwam ma accident esi yenya asam ketwa ya tese driver ni no a car ne ne dia de no wotwi car no aposifo akofa wo mu samu mansochi bia sore wo Sompa ye no German North men sinimo bono mantamu yakasa ya sore hwe fisam ne amanyo won sam so dantamra ato won so ebeto jana watwe mu se asotwe bia kwa ma ECG mpenimfo na board of directors omo da adwuma na no esoso akasa de afasa asotwe ne ho afei ka santuade mu ntumu no abusuana nke wose hyiamudie bi koso ewo ashankafo mu kabo mu ko na fe ya so ya hwe akone abadie won nsam so na ne nsam foforo asa piefi abusuafo we ni afoforo pinu an ya kekese ne se kasea ba bia wo bia na wie ye bana ye de aba besomo asedai ye mfama nyumuko anyu akese ya wo mo ebo echi dom Dr. Be wotana so apatapa new site on ma wose fa ya de na brand one share from cloud internet the fastest internet in the world no Mizo and 5G drink one month so Tayachi 21st clinic is yan control sciatica expert and one mabodi no abusia brian na one month shower afai through herbal center yada through core capsules koko masete drono ade aba tabeta clinic is yan control say wukwada biya we de si wo prostate ade wo ran wo to ase ade ama we ni nwekwa wodo a one madoma so yasene ne ade awia pronto baka sebo eba ba somo enefie asomfo ne mienu akosuya ajewa akode boaten mene nana ya obo amali bia boga ensemi abzafo yen hyase mfamfi apedie ne adwuma ye ho nsensem na si ene mo kase Ghana adwumayefo nyina kwasi brone kan se organized labor e de one ne kese pa kwa mampeni na dodanko akufo ne MPP aban se omoma no one wan ntuwa bia na tre no ama efise ba bia omakọ akokodro no de omabotre nyina asa ne nyina eye omo pension tinto no mo a tie 2 no a mampeni na dodanko akufo mpenimfo atetia also mo de koto ba bia da besi no mo mfa nkoye no omabọ no ba kwa bọ no mienu ama mampeni na dodanko akufo do twinani a won pe ho asemokratie ne mpese wasoma na so afom resikasam no ntoto yeso mo de sika no akwa akoto ba bia da no mo ka kire mampeni se abroso akwata medie ne de toso mienu se sika na nkode a wo mo Ghana adwumayefo nyina e de omo kuku no mo kaka beku fom no makwa akotena fie akodi omo yerenom aduane Dr. Anthony Yalba Ghana adwumayefo nyina kubatan TUC ekuo no wono ane ye pene kwanchefo da no ene wo kane se asemi omo kane sa no omo kai so omo de krata ekoma atena ye hwe Ghana sikasam ene no ntoto yeso e ma atena ye hwe apadie ene adwumaye ho nsensem krata e wo mo nsa ka bi Labour Commission penfo nyina bam e ma mo ye no so ye beka ye be hwa masika na kwa koto ba bi da munya abotre sa ene ye se ye de afe no kwa ye de kwa ko remfifi no wono mo kire se womo de mo hwa animu se abroso a probus mi ewem ne de etwato 30th April no na empenifo de sika na kwa akoto no mo so ma mfa nkwa akoto no mo a womo hwa ni din ye nya duru second May no a pedi bia no ho no ma okasa womo ebetie womo de womo na nyina begu fom no ma akotena fie ko se sika ni nyina aba betua de ama wurum Dr. Anthony Yalba we twetwofo peni da TUC ano ne nchemu a wode ma ye ni no that the public sector unions under the forum have already given notice that on the 2nd of May, if they don't hear anything about the payment of this second tier on the 30th of April, they will strike. We will want to send
this notice to government that if by 30th of April they don't do anything about this, our second tier, on the 2nd of May, we will all join the forum. I can imagine what will happen in this country if they allow this thing to happen. I have given notice to government since November 2023 about this second tier. And the former Minister for Finance, I had a meeting with him, my deputy was with me, and I warned them that if there's anything that can create problems for the country is the non-payment of our second tier. This is the time, and we want to make sure that all efforts are geared towards getting them to pay this second tier. Abzafo nti we Dr. Anthony Yalba Ghana dwumayefo nyina yekuba tan kese TUC no na yepene kwanchefo da no we yenhiemu a ekoso wonkrapompene mantem enra eno de sansemi eto edwa na pension won sansemi ya no National Association of Graduate Teachers NAGRAT won so de omano atum eno na won mo ka sedru ma bia na ye omo wanwa se wo ma dwumayefo yi won mo yam ya dwuma de magana ban na so dru se won mo ko ma wo megiem na sika kakra wo benya de afra ban ho no eno so age se wo mo kwasere ko pa ban no chew ansa na sa sika no won mo nsa ka na won mo dwumafo ba sempema hanson ye no wo mo pension won sansam ban na pese wo be ya wo bibi na kamfanse wo tua de ama wo mo no wo mo ma ban na wotwe pe se na wotwe no so na won ma tahwe afra ban ho no mo a wo mo so be pusu mo pa ade a kire Ghana ban na president Adema Nagrat Ayora Angel Kabonu wone semtrofo twetwe nkomo akirikiri mu wo mo ni bresam adedientia ama won mo yesei payment of dues to unions, our contribution to Senate, our contribution to our tier 2, and other obligations such as when somebody takes a loan facility from a financial institution. All these monies deducted are part of the worker's salary. Unfortunately, the Controller and Accountant General's Department has deducted the money, but the monies have not been paid to the various third-party organizations. What it means is that from January 2024 till you and I are talking, there's been no payment done. But the fact of the matter is that the deductions are actually done. So the question we want to ask is, why do you deduct money from a worker's account and then you don't transmit the money to its appropriate destination? Why do you do that? Government should pay the monies by next week, Friday. We will take steps to advise ourselves. Or we will take different industrial relation actions that workers will take to get their demands. Because this is a legitimate demand. This money does not belong to government. I was aware a National Association of Graduate Teachers NAGRAT wo mo panyi pa Ora Angel Kabonu Abzafo yemfamo free pension ne apedie ho nsensem na ja yemfamo enko enkane ho nsem na anu ya na beto dwa say Public Utilities Regulatory Commission etwanitia efe ne say PURS impedimfo e de asotwen akọ CMFA nkoma ECG ne nyina nanum wono mo nkane ano a na edundum eso a na edum eso a na edum say Melcom toy no no monka bibia emfa nche Ghana fo no a no mo de kwa kwose adum ni adan sai o mo transformers ni binom e na aye mere asesei eno ntina ma o mo eye yesa dum so nkade no e so dum ni ade edu ba bi kwa no mo de ko share say o mo post akese ya ebisi kumase ne nkran ni pabonfo bi a bone yo mo de sia atadwe akwa akotenetena ho akobubu ni ngina agu eno no ka ho bi e na asedum so asa sore e wo mayi mu no na so PRS impeding for kire say omodu omasoto fom afi omani coach wi so omoneti asantamo pepe se jare bob de fifim adudum baba mu hwehwemu ekohunu se ECG for dum so na ekoso no na nya omo transformer na aseye e na nya light pole a nipa bia kwa akodwiragu fom nti na amasa de no abaye omo a omo dwuma na omo enye na se na efata na kofa asade we ebaye anu nti omo de asotwe ene e board mo ka be 5.8 billion eno ene e ka
PRC mpedemfo ede to ECG for so omuntia na no enya sotwe emfa ema wurum na saka we no omo ede koma board of directors ya omo eda ECG adwumana no na ene board of directors no so ababonten ede anoye akọ ede ama eye PRC mpedemfo se omo ni tumi bia omo eni tumi bia se omo etu sa no mo no a omo etu ye ne se omo de asotwe anase omo ebo ECG for ka se nkane ne soye na sa so edundum ye ewo omayi mu omo ekyere se ohwe PRC tumi no a Ghana amamra constitution amamra ni nchama ne de ama no a ne tumi na ekuta no enti se high court tumi na wagina so se obi aye bone anase obi aye mfomso nti no wode kɔ no akɔtwena so ne mpese wa na dwene kra se okɔ akɔbɔ ka etwa sika kase de ato no so wo metua emfama PRC fo no enti a lawyer fo a womo eko ede ama ECG board of directors no ede krata we akɔkɔma eye PRC mpedemfo eno atwa womo de tato se asam kra na ba eja asam de ba nipa eneka ena board of directors no mufi se omo ewa anu yi anase omo ensem bi omo so also mbe kire mu de kire mu a osan ka mo de krata bre wonum na mo omo kwan na omo ba ebeyi omo ho ano se PRC fo be kwa akɔhye dem na mo amakeka mo ne emasi ani atwa mo krata se board of directors no mo ba e ba be chi wonum aso eno echi lawyer fo de tato se ECG adwuma na esi wonum no se hwe omo hwe dada ntotoye kwasi broni kan se day to day administration enye board of directors ena eye omo ewo management ya omo ehwe sa dada ntotoye no so ejisemfom so aba ne epobi atwena so ye epobi aboneka enye board of directors omo to omo ba bia omo ko meeting bosumi ensa na bosumi nsia no ene ye de sa twetwe no ekwa akoto wo no eso eno nti aloyafo a omo eko ede ama board of directors ya omo da ECG ano ede atugya se sa na motuo no a PRC fo so omo tuo no omo ene omo ya adwene na enye ye omo ni tumi bia so omo de sa aka no ebeto omo eso yego so da wo ECG sasamo na senior and junior staff union ade ma ECG adwumako no won mo fa ewo santemantam so bo afu pa won mo kyerem se wo mo general manager de ma ECG yera Michael we afa ya won no sentam asantemantam so for yera Simon was semensa sharp osifo e ma won mo kwakere papa no nam na dwuma pa wo ye ade abo asanteman no ho no wo mo kyerɛ se antwa yi na efa bi kura no adwumako no hu ne se won mo abu papa na nimtia de edi kan de toso mienu so ase won mo tietia na fa hodie so wo bia wo ye na dwuma so o mamba pa won ka bi hyemu wo mo okro no ne awuo ne so yetumi sha posifo ma no kwakere ne sa no enya de a won mo atiase enam sa ye so nti no won mo ka de a kyerɛ santemantam sofo ye Simon was semensa se wo mo de ne de no wabuo ye sefata ema no sa santemantam sofo na so ade no wada no ye ya no de entwa yie enti wo mo hia kyɛw pakɛse pa ade afiri nkyɛn ne nyina no yɛsa na santam wodwumadi sonko a na ECG adwumako no adie na kɔba sɛ Kumasi Technical University sukuu no edeka namsonti empanyefo kotwa won mo kane mu eno nanam so ma santemantam so fo hye ECG adwumako ne sɛ wo mo nkoro mo nkɔso nkane no a abusua ankwankɔba ne senti no general manager adema ECG yera Michael wiafe aposifo eba be so ni mu na asasem no na aka wo bie ama senior and junior staff adema ECG adwumako na santemantam won ma so mu twan e kyerɛ sɛ yera Simon was semensa won rasa asɛm wonti oba be pa kyɛw na afɛn so asɛm no a akɔdi aposifo asɛm wo no wo mu begye mu anya sade a ECG wo ma kɔgya bo ayɛden pa national vice chairman Adema Senior Staff Association ECG adwumako no ayora Basmark adoma wona Sompa kase ebonkomo akyerɛkyerɛ mu edapɔte a wo mu nya kyɛwpai ɛrefi papa yi ho last week Friday and now Mochi general manager Mike Yafe Asmani and Oko Zongo police station go train state and man the prayer and the Monday no full issue statement condemning act no the condemning act na na sign 10 already for bisu Monday na say regional minister say ani ono na report mo Mochi no na waka kyerɛ ne say so mo dum kania wo kwa say ha omo boda manie
Yes, that's how we dey koti bi wo ye. Obi di enka, waso ye enka nia. Na say you could do now, omabo amani ansa na wako kodum no. And then high mbebre say regional minister say the 2 million or mana brosu too much. Then the cover say me na say the 2 million so or mana brosu too much. Do enya sa ni who to me enya sa na we use 2 million. Light bill no mo tia o light bill no for some time. And I ma kodum mo. Na cover ye na ne say we no cry national task force o mu fi akra na be dum na Thursday. No. Nti enyumre no na ofre general manager me say DNT na wakwa kutu no cheche mu say nisi na no say onko na onko so and no say no we the task force nti so wetimi asa just no regional minister no nkran for no kasa na so no dey ne person wetimi so mekwa akoso di nti that was in the night and the kasa eba bebre o kasa bebre no kaje so wetimi no where the power line nti ade che na ma sa arrest no ba you know ECG phone in our show from Wednesday we will take an action. Yes, if Wednesday we will host red flag, the whole ECG Ashanti will wear red, and after that we will meet again and take another decision. Let's get the ABI rules and to the AMCHN Coping Tuesday. Maybe Anani Ayepeno now I am to toss any other thing. I was on the attendant care, National Vice Chair at the Mass Senior Staff Association, ECG Jumeko, or Robert Mark Adoma. I was for yen twaso na yen famo enko ahafo mantem no mo. The year tete di free ahafo mantem no mo titiro ene tano no for baton pesu aso for ani enyan. Enye de kra ya sempenimfo ntutu American kompotem no man kwanko so no na jiwo mu a wan hwe ayen konkote asem papa ade ya. Yesi Newmont Ghana Limited mpenimfo shama contractor bi a ye fe ne Alexi Company Limited yi kwan bi yese diversion e de ato eye krono achi se be na akwantufo ne ye ne aye kobai adwuma Newmont Ghana Limited mpenimfo eye awon potem wonum no enko hayen na ebia enko fasem kesie bia ema na contractor no a oyi sa kwan no adane kwan de akwakoto enchen no yese ba bia oyi kwan no akwakofa no Garages Association of Ghana kuo nefa e wo so nyane abonten so no akwakodi o mon sasim akwakodi o pademo and to asem penimfo nka de papa mu a omo etrase no omo ka asem no na asem no omo nka e kura no kese contractor na twi nani a won de kwan no a ene wo ye eye na dwuma eno na Garages Association of Ghana ko ne fa e wo so nyina bonte so eye se atwea kai aputo apology omo ntrase ema contractor ne mfa mranche ne nsem nyane wo ye no oba woni bema wo fie na kwabra ne fie abonte bebo no esa sketcha ne pama na betiri so di twifa no so eko nti omo ntiase ntene contractor ne ye na dwuma no a ena omo sese wo ni tu amazing for omo kwa enade kekre ono mo kogu ono se contractor ne agiso de machine ji for omo so eya mo nyina de free anwea no omo makwa ma ne ntoaso ne entoaso kina kese kikri ni demu a ekoso ho no na nyasem ketoa na opani Peter Aboaje antwi wono ena Garages kuo no ne fa wo sunyan ene broma ntem no no woda no woni ye di nkomo echeche mu ne ntia omo eyesa de we 2002 and I had the assassin has a young magazine at the branch ba a physical near Estefata say Yen Nanum ABI Nana Susan Sohene and then Anadian Quantama where you be yes 2017 and TSA or more by yet Mawaha. Now, baby, I'm on your man says so munya pine for fro. John be find the fire starting free. Sabreno, 2017, or more 3 years in 2021 now, the shop here. Or money LV before Baha, and year in she says, on Bipia, about in a compensation. My cross, no, or more the Kanya cross, no, such as there was some more Pia. Assassin, Ticano, ya more be seen next, and ya did or motor some Piescano. Oh, Hana Penny we are thrown, or Hana Penny we are thrown. Nina, Chasse, Yenya, but Chamom Nombi Pies, Canada, my. I've seen me, no Cassay. Last year, November, Emma, Moye say, Nombi Pia, PS, Cadiamano. And Tiana, yet, assassin, so I yes, so much to see, no, stupid, Australia, mobile honey at the time.
senka ye no yentu nkope asase no baabi ntina na mo han maye we so akira mo se fat ye ne ka ye yi ntu sika maye na yentu mfiri ho ye ne mo kan ya nti ase anya adwuma e ma lampu fo so omo ba mu omo ba na so ye ne omo aka bedin na fat ye so ye funu yo ya na wan so ya obi ni so ye funu yo ya si America create me demonstration ha tell man abesi me so kana yingu se bibi tia na se na me ya pa de se so ni mi se tika be de o man se we wan ti se we tu si se kana se me se mo ne ye tena se na me ye na ye hunu se ye wan ti bi na mo tia me na ye ya dia tum na mo tia sika me but ye sa ne ma ni bi anko so Observanti weye ayo pani Peter Abwaje Entry Garages Association of Ghana Kuno ne fe wo so nyina bonte so ne yete ne nkan nti wiase de so yefunu ya oya na wan fe wo sia mama nse nyina hu se yefun yade e na ayade na akofa Saturday night powder e de sra wa fusu made chise de yefun yade ne tew so no nti anama sesi o mani abreko yi yara kasebo no akwa German North men sinimo obono mantamu kwa fra sa Sompa emu na bo so yata science samo masochi bia manemu so na sentam ewo honom nam so amasoye a ehwe ofisam ne amanyoya won sam so de krata pie dwaye nei wode dantam no aya ne brofo kasam ye kan se curfew atokro no eso na dantam no aya omde ba ya ne yera Henry kwate ya wono aya so afo ye ohwe ofisam ne amanyoya won sam so ena ne nsa ahya sa krata no ase a wo kiro sa anopa no nso kopem no nan ewo so obi ada enti efiti anu mra no nan de kro wa ye behu wabonte de ene ne nyobi ne kumadwuo boss yakono wa na ne ti age achema na yakwa omano so na ne Sompa New Town electoral area assembly member akwakodi enkomo woromanya for Stephen kwaku buachi wapanye pa wa ho Hello. Obanye mete wonki wote menka Sompa. Hello. Hello. Ora Stephen kwaku buachi ebedi enkomo na yahwesa ne Sompa kasa krona video yi a mehwe de asani padodo no a eda so ewoda minim sebra so curfew no bi da so da won so a ebra 12 wabo ekwakobo donko yi a yensan ko bi mu na ye ne raboache enkodi enkomo na ye hwese aso ewono mo atese yi ankasa wapanye yasam wa ha o yo I was ya bomodesi and sabaka ora Stephen kwakubuache ewa homa no so na mizu ana ya kan for dia ma osawo pa no dia eti apo ahoden wo mu na beboa wapom den mu a ebre mu ode ye tese no a eye mizu and 5G drink eno ena wo hia yansan ko bie mu e ya boache wotemenka memo ha meju so mini aba na me se Sompa kokode nya minimum pipe haboko yara ma wo se video no a ababa tete ano nipa ne bi ahye ma se bi mu pia se wa ye din bi sa no ada ato se sebra so kafi ne da so ana mini aba we de medo ase na me mfasa kwanya we so na mentia atifu nyina sani ya wo kan no sa papa ene yete no eno a be se no miensa ene yete se aban edit aboato ye so se ye nna no nan na ye nsore no nso eja obende nipa de onchen mra nti edi mra so na se ne aye no edihu asem amanfo mu kakra nti omo a masore a omuni edwuma bia ye wa abonten so no oman kafi nti na uhu monten so sa no sani ya wekwa obi antowa di o Sarete minaba Sompa yenuama ni bi anajo ena omunyuma omutonton salad acheke ne normal edi piska kakra omde behwe wo moma enam sa atabo we nti no eno anajo du Sompa station a ehobe yemita ye ho esa nkofo ombe de no modidi
It is a no, I say yes, no. If you would not shut them, was a go, your mouth, and your form, Diana Moya be a Moacasa. Yes, the idea near Tiano, you need to be a Sebi, Sabano, and to say. Repom obeba enye didia ene yeditum because emra ensmcc was Sompa ni efise sa atabo we beba no omanfa ma na ene moment ase aba yate ho ase a obi aye nadwuma kɔ no yeni ne de eno aba ndi aban na wonanim ne ntia ode sa ade na ba ndi so ode aba de a ebia na ono ani hihye mu no na Sompa fo obema ye nnuane edi Yasa pani dua matemate ebi so na ba no hu bibi se ewusie bi ahyase afiri baabi mo ankasa no monte se bi ene no akasa bi e ho no aye din asomdua ba no ebi na baabi no ho sa monte bi sa mini aba sebi bibi eni ho no ma yese ansa na ubehu ewusie na chese je bi etiato enti se nka ba na hu bibi sa na at least enka wose otimi ema yasote ye kai kura no ye mra hwe bedani a waja man no oni oman mu watu kwan kakra anti sesi ano aban no one hwan na ye ntotoye ansa na omode sa ataboyi eto ye nso ejimo mani bi wo no ma entiase ense de nim entiase nim enso wole hwan no akoka anti ye di mra so na mama ya adwene se bia ka mo beka ka mo ho abom na mo hwese bia anamotuo yi aban no watuo no ko bete so de ama wo se no mre no nan no a mo da no bia ka bebe no mre be no nso se mo nkonkoda na mini aba tane usi ka asem no enu elai ene sha asie enti yenso no sene ya woka no yenso ye jeje adwenkyere a ye be hu anama ewoti etu na ye ma aban no ehu se anama na wotu wadaman no na se Sompa no enye ne kwan so na se ne kwan so kura na ewose ye tinu ma bi ase ansa na wotu sa anama no efise ye na ye fi se esi wo Sompa mamu no enne adwobre no ma akofom kakra enti dey ene di we yaba a wontimi nka ema ye nte Ayara minimsa won ka bi shemu na ye de mraba sa da prakopa so sa no ye ekoba no sa ni ma sesa ewo mudwumadi amudie mu experience sa de ti adura no a mina sisi ya me no wo kasei oba drama no Sompa in particular adwuma ye wo hapa ye kashu ye maame mu ye nua maamo saa me wo beba na omu nyina wo deposit no ma omo ye adwuma omapo ntama ne be se 5 o'clock yi ansa na maame na kase okwa akoye aduane hu na saa me ya wo de aba se onkoda 4 o'clock yi tambe no opo adwuma akwa akoye aduane ama ne manye di ansa na wada enti uti mo se hayen pi ewe ye nyuma nyinam emwayen se bi o senka ye kai basa bi o Sompa enka ye enye yempo ne ye beka awo na omugu hanu ma omo ye ka hweduma no nka saa mire kwa nka omo de report ko nka na se omo nyina kwa aduane efi Sompa ekoda daada da bibi ya sensi ye enyensi a ye ne omo ha omo to ka hwe omo da so ha omo to omo ka hwe koba enu atam omo de tata mo iba yi na te se obi a aye basa ye hu ne ye ho ayoro boache ye ha we kura wo kase mo hye da mu yi maje de se bi kura ho ato se bi na kura nya ni ti bi ye ha pi why ebrepam wo ma do na se me patrol me da asimi aba sia da se pa arusia ne no twetwe nkomo yi aye won monya for Stephen Kwaku Boache waya Sompa Newtown Electoral Area Assembly member na de ekoso ho no wotwem mfonyini de achi awzafo yemfom free Sompa nkomo yi ho jama no for baton pesu aso na yemfom enko ensem fufuru menre beto dwa se oh my Ghana eja tagifo wa Borga Champagne na ye tutuo se de train yakwa koto fufuru aba begu o mayimu a chese nra na chese o
akwakoso ahwe akoye practice yawe se train ni betima ye adwuma ma passengers asasa wo mu a ade a yese eha adwene wo train from a yese untimi enyuti emfre ebia e kan say yogurt so yogurt na nkewa yese na ka traffic ya che na nkwa to be atadwe kra sei na nke bia wo titire ni musa na ka traffic no ache kakra na nkwa gina na wato atadwe kakra ebia wonam kumasi akra road no so no wakoduru ayensa wam na wokokofo dua junction so bunjusu junction na nke waje bayira ya che so ho ani trophy afidi aka na chese odi twakwan no yesi train no bi nim santia na asema mutira na nye deba se de sitie bia no na manfo ani dakwan se nke bepoa amye ka kobedie ni akwantu wonsam atumpon enu a Ghana Railway Authority mperimfo so mo try ade ahwe ya practice ya rese ebetima fa yesi ni pabonfo bia bone ye ne desi atadwe akwakotam ni Hyundai Kia Trake edi akwako sikwanim ema train so say entimi mo break se ni break no se entimi mo at once break ya se de na basa p sa ko entuka infro se ono so ka na say eno de abeso ne konu mu a train mu no o muno tia roba no a chese obi anchina mu da no akwakosai na eba sey no ena ababeto dwasa posifo driver ni no aka ne ye ne dia no wo ma akwakokire no ema mo eye mfifi mu opani kwaku atasapon eye panimpa be di ekira ohwani amansan edi nkomo ema Ghana Railway Authority ene ne di nkomo ema chechi nsemu se de kire ye na yo train kwa ifibra e France embesinle so what the project na chi akofro the things amankofo ka hwe politicians be posturing assembly members who be affiliated to certain political party posturing because sabotage now starting from the start of the project normal be akoso na me any answer on the amenipa na dada na mana minister city adenem adaba de na ya bedru bia ya dru so the project as an kiwi last 2 years and a project na na sikani ho afena ya twa akofa sikana ba Indian bank at this kind of mine and this kind of wa twema mentwe bepene ya mpene ya nyise je nsem bi wa ya niti na and said the no see and adea the woman say photo na na kana cross kwan ni pa bia na twayo e train na train ni card photo to channel fit train and I due diligence na Photoshop and that you train ba ku bi o ha workers at the core kwan so ko ye djuma eno kra de mum tuma no nde anka betete ka no kra pa sam on the mood crane ni no man now when what the train in about 10 minutes as an train oh na ya chi driver chikawo na police for your mama baso so the man investigation report no more technical na yes the form for the reba na ya ba ya chi train cross and chikra no we do go pram and kill more baby na go from so class as a board tinipa na me abo ama wagene silence so dinane so be na rest ade bi na so fa so ye adwuma no community of one and employ mo ye adwuma no dan ma kuma sa me fa so ga metu our family kuma so fo bi akomo mo adwuma but it wasn't allowed minister say ona wa me on pene we wa jogate on pene omuna de eje local content etu a local for na ye adwuma between na I travel back to Tamati nyame adoma ebia enkosi nimre ana Monday no na my technical assessment na wie na fe yehu inde from layman's point of view there once it me drive back na say ebia na enye adegidegide bia Fonti sene na amanfo edwene ho se ekoba se yitire na se kra kojoto a entime enya adwuma bio no na opani kwaku atasapon echechire mu se enye se ebia tire no asai kwata entime enya adwuma bio afei na engineers na krachefo no ekwa se ne light ana ni tail light ana se ne headlight ne boy ya omo ekwa pefoforo de atuatuem na afei ye nsisi kakra awoso mo ye no maye ama hyase aye adwuma se de driver ni no de car ne kosi tire no ne kwanim no omo ache no ena nipa no so aka ne de aka wo na no omo achire no a aposifo eye mfifi mu ye semobo sa semi ye ne edi echi de bifra to bia no ye mfa enkame mu
From Tobacco Sebona was Yama Sogo so Yamuti Yamoni Sogo Swam Ashano. Yatua and some so na Ayata say GPRT you penny for ne as so ya show may Kakonia Bedio and some so a quakusia. Now one more cash into your dear no sir and to Mono Baba and as simple how much Modo do was a woman to so send baye now passenger for any Ashanka for be over to me hano. Now Womo Koyan Joshua and Tia and Saka Chassa penny for be a was and comba back home. Nancy Mudie ne wie mudie mutumi de mu no dodo no ama amanei one masan so atu de ashada ora Samuel Amoa deputy PRO at the GPRTU one Sompa kase akasa achocho ne mu de atwe no kre no ani nyina hihye se nhyiamu decision was taken that was last week Wednesday and yekushia ya say yen media ye come here to share nura entina ye ni da so ne say nura ne de ye kwa bibia bitimi etwa ma de bi film aba ne tini ama ya shanka for the passenger for so tini atina sunjo abaye shemu ni akwantem ponso unfortunately the two anamon kudu ministry so no na nkra ye kunya ne say oswafo na nkasa yewu akokufo asiama etia ne na echi kakra na bibi di na fi o man ni enti enya ade a meeting betina baso but na bidi echi ni deputy Hassan Tampuri yewa honorable Hassan Tampuri no ho ntini ye ni msenka onu betina gina na nhyiameti na koso but o kire se dia nhyehyɛ ne tie na niyama kudinu o pese ni penny na nkasa wo ho anxiety ni ayise nhyiamu no dino de kan nyina no na nya ade a nhyiamu betimi abaso teja ye bobo hunde ekusi ane se osofo mbeba bibi o man ba benado ebe ni wa bibi enti no adichi nkuada yensan emihia enti ni meeting ne sentu ade ko share next Wednesday baby component ayedi adwuma no emma from fango boys wa se pege ni mu na ne yakoso ani ni o makasa ni ehe ni nzenga ni andi bia de twentwa no we ba ye de betu o manim se ekodi akosi ni yakoso ani o makasa se de be ya abotro o munya de aman fi ashase no ombekoso yenya sa abotro ne de aman nanka bibia tu etini etwa na ye hujina si ayesi mze payment ni anjina abojoso yati o mase ze ni amanyina akosoro bia bidi adanse ze de ni amesi sabre no ntini no yati ni o makasa payment ni anjina abojoso na so be den akoba na sentini na esesi timi so misa na ye twen kwade be ni sia ye hudi be firi maba ni ye ni se ni amanyina ye din kuma yi ni na yankasa shenka juma na ni jenyeso bi na eko ebeka kire yankasa yewumbi ni eko ebesiro se abotro manya fiti ashase no mbekoso anya sa abotro ne kakra na so why I deputy PR de ma GPRTU or Samuel Amoa Abzanfo yento akase no so emfuma mo yedemo ekọ eye kronom eye kirase na adehye te kronom kirase ewo efigya kwa abere south abaton pesu aso esrem pedimfo so muncho mani emehwe wonum kakra na sese de omani eye tutu aka wonum nsam ebabambo mu a kyese omuntiye kra ayemsisiem eno mode te kronom ene ne kirase ne mpotem hodom a kyese dabdi ada sa kronfo guo muso ani ena hunidie ho nsensem eno susu nkoyo makwa nyina esusu nyetese ade bia wasedasane ne nsaka eba na setenam ama nani kane nani gie no ade hye wo kronum ene kirase ne mpotemo no de abo mo te se ne nwi abo achichire nto mo sra ba mo mpenemfo so mo enkomo mo a jadi haya panso ya kwana nya bra so to ya kwana nya hoche ya kasa let's say the problem ya ni see the light ni hoche ya pa ti sa pa se na sa ba na ti o se fofo na ya mwo we de se ke ya pa ti do boy pa ma ma bi so a be gu bola
the bola be go na ka be fa ko the boy ko so bola say ya boy anu si fie be 1 week na boy ya fo no alu na ntam no ba yesa o ma di ale se to asi fie ni fie so abai say ba go mi ye no me be ba ko a the bola be go fa ekuru ye enti na ma ya chifu ye ko ni didi Umiado nso egira ho makuru ye entra ho da memo mantam ha de no betra ha nche be finfie mi nsani ye ho ayi wumpa ya pan nye ayi mantam pan ye da mu je fiti de ko mu si egu ne mo wura mantam a kakra bi na wo ka ko botam kakra bi na wo ka nche be sa ba so mra me o akonfo de unya na pepe de be keye kakra Abuzanfonti weye eye fie wurafo a womo okronomane ne kyerase ne mpotamo a womo aka womo ho abom ene yeti womo nke no achi assembly woman ya wo mpotamo no honorable Urayire Joyce Oseye Sibe dwumedie ya womo ediye wono soso ekwase bi ma de ode atudwane kai se nabo edupoku a wo free so amema be eni nyina na ntimu na assembly person obre container na ye di sibe bi e de ye ball agum esanse yenni asase yensa ase nyina asa no obia ampese ye de besi ne dan achi empo afabo fukra de na nka ba bi wo hon man ka ne ye de besi eso mo hon mo ye se omo mpre e ma ye mfansuo na kankan no ebetu ahwia wo mu se chechechira se metimi aka se ba bia ye wa ye park so e hon anka ye betimi de ye ball ade asi nanso hososo na eye ya gudi bia a yedi agro yankola yedi agro empanyimfo ebre bi duru na se pese akotenetene yenam na se ya dwendwen ye na se kra ye ba beto abai no isi be mount platform amaye pakeda sofrojo e na yekoko mount platform no emaye enti ye sanitation ne de ye nyina ye haw ye ni ba bia ye di container sif se wo de kwa se wo de kosi won ma we se won pre ebetu anwiame we se ompre ebetu anwiame eno nti se no se mo ba pene so na se yam san pe baby wo for pharmacy a cancer no so ye willing say o mbe boy am ye di container aba be si baby senti sa so na se yenke kan ye ho na yemema mo containers nketwa e wo fiefie na zoom lion for ana say yempe company bi na omo yemfanhye omo nsa no mumra emagigi omo sika mefa bola no so na wotwe de a eno so se sa so ye a moma ye hu ye betimi aye Abuzanfonti weye eye assembly owo eye kronom kyerase ya wo afigya kwabre South Abaton pesu aso asantemantem honorable Urayire eye Joyce Oseye Sibe ene yete nenke Tabeta clinic I was so for lie alignment was for yadia no ebra titru ni prostate yade na won share eni ho dwuma emfa emawo enya no nko oliver ne ho atechema anasempo osane hawo yade bia ye tete wo no tabeta clinic okwa dokota fo no nyadaje show won basa so massage wo adia ka ho fra ye 0202 347 647 0202 347 647 Afei 21st clinic was a sciatica expert and a one mom rane e usua wo to asentene na etwon de ba na amro mu ama hotwetwen wo tena se na wo pagya wo nan ya ne mo edudu wo je wo ba bia anyi akosiatica na one mom show 21st honom e usua wo mo de o mapene papa anya sem keto ma kuma se wo show overseas junction in Croydon market so nya ne kwanza ta chiman ne ene bia ya koto mo ho 0540 311311 0540 311311 Mizo and a 5G drinking so atayachi sade yadinka kana ya no de ahoden wo mo na pom de pa ensu wo mpa wonya bi no ma beboa a 5G drinking so etutua lie konokopa bi nanom na emo wa pom de mu 0246 270 221 0246 270 221 3 Herbal Center wo no parenie aya 3 co capsules koko masete draw etu koko asesi ade ayemtim ama ho atumi ato koko na keba dan heba pharmaceutical shops ahudu mo ya bisa sa wo pe koko masete draw no wonsa beka 0546 107 107 0546 107 107 yenyina we so ne tonkra ya ba pinu ana kechi
21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa. I will say that more system to and some so now Panyapaya or Rajamu now a comma so the Fidiama and VP Manukono on Munya for Kojo as many. I want to create Canana why am Rasoja need the Malaysia war go more east and 50 mantamu and watch your son was yet and a Kuma so Panyas and Ketoma and I want to watch as a first I see one or found machine born a boar and Tinyam Gaya Dom Naso Batanakonya so behe now why do bet me be a Sunday bayan and Peso for Mumasua and want some Ebusianoma and Quatri. Now, also education is priority. And maybe I'm not going to use your weapon to the next thing I'll go to is the area of education. It's anything that has to do with education, maybe membership. It's an with the mother support program. In the next 5 years, let's say the 5 years anniversary, will be 10 years anniversary, will be done. Exactly how far this school has gone. Now, if we are starting something that is the part of the man, or the 1 million Ghana, 2 million Ghana, then come now in the blocks now. Yes, every those might because I have more of it. But I know, Uncle Henry or go one no. Nana, are you queer or decay? Nana, so like a crack to us. Minister Nankasa Ashen Professor Abaye the STEM school no science and or the Bamayan. No yama particular land be at the home. Into any Yankasa Nananum Yan for den a day. Now so ni name in here Mboa Efe Umbo boy. The only thing for them is to learn. That's all. I was on your turn and carry I go one no and Quabia Hene. Nana, are you queer or decay? I was for a good swat the more MPP Amanukuna, or my Mamreni Amani a power more campaign huntuma, and I say campaign team huntuma, a war a year, I have for north, south, west about on Pesia. So now Omudi said Juma Wino, or Penny Awujina, the MPP Amanukuno, Ewa for north, south, west about on Pesia. So a premra Suja, a Jano, a de Amawo Musebeye, 9 MPP Amanukuno, because a Akunyano wa Fano Southwest Abaton Pesia so a honorable Elvis or say Mensa Dapa na Odiatuga say a so pass wa fee betuaba December Bosumede Tosun so Ghana Madis ye bench is any aquacotuaba Quacohim penny and him Rasivia Foa on Betram Rasivia Fima Yensis Yato Tumra I'm on mine funny ya pese and then I dig it down Papa B a day if Ranwa Sebo say Udwanicha for no Southwest Abaton Pesia soa if he say a Yahubwa a day aquacotua bano and say ye to a bano and a see Abuba Banewie and it's Soroku a man for
betwe asumdwe ebedi hene ewo mpatamu ho no mo baba enam se obi edi nkukuonti ebesinne oni please ore ne omo nkasa watenne ni epani kwasi kwa chise be wa ha onka amen because touchmesi wa friend was kwame ene gida ho kameba that's be gas akam na mpo biye ma mesaba the same thing mame adichu one body was it VIP and a vice president of Somalia or the media be a share sawa manone when the answer say when it comes to Alpha no Southwest unity no yeah juma best na candidate catro asana meba swearing in so no if I go na so say when the time is not on our side and company Asiaga follow of Sam Ibrahim enyam wo me chana sese before say swearing in no that's before so edit media kase bi o mo sa kase mo bra mo be Abzanfonti wey honorable Elvis Osemen Sadapa wono ene tua ine ne yesi ine for 1pp amanyuku no mu wo Alpha no Southwest Abaton Pesua so agina tum to abama no emene ugina apremra se dwa konya ne dia 1pp amanyuku no ewo empesua no so na utie honorable Elvis Osemen Sadapa wo mo a ene ne kosi akan no emu baako lawyer Kwesi Kwachesebe ono susu dwumadie emfa ho ene nkuku a wodiye ene wi a ye nyina no okoe kota ne ne atwi se beye na nkunimdie beba no makabom akonya na to ofie eno mu fra kuntunkuni ene brisi de kopre akonya no omo ye yefunu kromu ade enti wom se ankoya amane de na so omo ntena honom se etire ni tire kan ofa no mefa nko obeba bebo ne nyina tidom no aboa no ama nkunim no akoso ye MPP amanyuku edia lawyer Kwesi Kwachesebe esoso ekasa sei incoming member of parliament, inshallah, 7th January 2025. Honorable Elvis Osemen Sadapa. Miniapano. And Penny say, a fiachi any day, politics, they are politics. Campaign, they are campaign. Who ya campaign now? If you go A, if you go B. Na the delegates apemo onu no mo be den on be choose no so mo choose ni na ehia ye nyina ye kapom e botalechi e piano ma le ko fa koda Abzanfonti Alpha no Southwest Abaton Pesua so amanyuku mpepi omo edwumadi omudiye no Yagina waso na yamfa nsam ne nyina ensi yamfa sedama kokwa Veronica Jando ya Grace enafe akosua somwa buzi ne yenselfo panyera asante ebo Benedict akosua ajewa kwade ebo atene ne medin mene nana ya abo amalibi aboga ya so Sompa komo etoso. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraid na me beko. Me nkrata krani. Hey, any me ma connection man for den kofo sika aduane no wen you di musa no. Oh, Express Group adarmenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express